Nongeye kubasuhuza mwese mwamaze gukanda subscribe ndetse mukurikirana inkuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Bwiza TV. Reka mbaye ikaze ku makuru mu kiganiro biravugwa kuri iyi saha. Ndibuze kubwira yuko mu karere ka Musanze rurageretse hagati ya gitifu wa Muhoza n'abanyerondo. Mu yandi makuru ndibuze kubwira yuko Uburusiya bwiyemeje gusenya imiyoboro y'itumanaho y'ibihugu by'iburengerazuba iri mu nyanja. Ndaza kugaruka ku nkuru y'urukiko rwa ICC aho rugiye gusuzuma ibirego by'ibyaha by'intambara byakozwe n'inyeshyamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru ndibuze kugaruka ku nkuru ivuga yuko abategetsi ba Afrika bari mu gihugu cy'Uburusiya i Kiev, aho bari buze kujya i Kiev muri Ukraine ndetse na Moscow gushaka amahoro, aho baraza kuba bagiye kunga igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ndibuze kuvuga byinshi cyane kuri iyi nkuru ndetse n'andi makuru, aho ndibuze kugaruka yuko nkuru ivuga kuruva gusenya Perezida Ramaphosa yahuye narwo mu gihugu cya Pologne. Muhawe ikaze no ku yandi makuru yose agezweho. Rurageretse hagati ya gitifu wa Muhoza n'abanyerondo. Manzi Jean Pierre Muhoza bikorwa mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze ahanganye bikomeye n'abakora irondo ry'umwuga bamushinja uburiganya no kumara igihe kirekire atabahemba imishahara yabo. N'amakimbirane akomoka ku bwumvikane buke hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza na kampanyi izwi nka Mudacyahwa Limited yatsindiye isoko ryo gukusanya amafaranga y'umusanzu w'irondo ry'umwuga mu murenge wa Muhoza yifashishije ikoranabuhanga. Iyi kampanyi ivuga ko ikibazo cy'imishahara y'abanyerondo imaze igihe itishyurwa cyatewe na gitifu Manzi Jean Pierre ngo kuko yashyizeho amananiza agamije kunyereza ayo mafaranga. Kampanyi Mudacyahwa Limited ikomeza ivuga ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gukusanya amafaranga y'umusanzu w'irondo ryatumye gitifu Manzi Jean Pierre akora uburiganya ku makoni agomba gucishwaho ayo mafaranga, ndetse ko inama njyanama iheruka kumuhata ibibazo ku birebana n'ayo makonti adasobanutse ariko niyatanga ubusobanuro. Uyu gitifu kandi arashinjwa gukangurira abayobozi b'imidugudu kutitabira ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu gukusanya amafaranga y'umusanzu w'irondo ry'umwuga ngo kuko bizatuma nta faranga bongera gukoraho. Abayobozi ba kampanyi Mudacyahwa Limited Muhoza irondo ry'umwuga babwiye itangazamakuru ko bamaze igihe bagaragariza abaturage ibyiza byo gukoresha ikoranabuhanga mu gukusanya amafaranga y'irondo ngo kuko igihe cyose ubwo buryo buzakoreshwa nta birarane by'umushahara w'abakora irondo bizongera kugaragara mu murenge wa Muhoza. Ati ukwezi kwa mbere twakoze hakusanyijwe amafaranga yahise ahemba abanyerondo ibirarane by'amezi abiri yose. N'ubu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza Manzi Jean Pierre abishatse byakora kandi neza kuko niwe udururumbanya aba agent ngo ntibakanyuze umusanzu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu bose baramutse bishyuye muri ubu buryo bwashyizweho nta kibazo na kimwe cyavuka. Ku rundi ruhande abakora irondo ry'umwuga mu murenge wa Muhoza bagaragaje agahinda gakomeye ndetse banenga ubuyobozi bw'umurenge ngo kuko butabaha agaciro nk'abantu bavunika, nyamara ngo ukwezi kwarangira ntibabone imishahara yabo kandi bazi neza ko harimo benshi batunze imiryango yabo. Umwe muri abo bakozi utashatse gushyira amazina ye hanze aganira n'itangazamakuru yagize ati iyo turebye tubona abadukoresha bataduha agaciro ku murimo dukora kuko ukurikije uko tuvunika ntabwo ukwezi kwagakwiye gushira ngo ntiduhembwe. Nimudukorere ubuvugizi turebe ko twahembwa rwose kuko turababaje bitagira akagero. Iki kibazo kizwi kuva muri joke njyanama y'umurenge no ku karere ubanza cyaragezeyo. Mudacyahwa Limited yagiranye amasezerano n'umurenge wa Muhoza kuva tariki ya 2 z'ukwa karindwi umwaka wa 2022, aho iyi kampanyi yishyurwa 10% y'amafaranga y'irondo yose yifashishije ikoranabuhanga. Gusa iyi kampanyi ivuga ko yakoresheje amafaranga menshi mu kubaka systeme y'iri koranabuhanga, ariko ngo ntiyizeye ko izayagaruza kubera imikorere mibi y'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza ho mu karere ka Musanze. Mu yandi makuru
Amakuru akomeje kugarukaho nuko abasirikare barinda Perezida Ramaphosa bahuye n'uruva gusenya muri Polonye. Gusa iyi kampani ivuga ko yakoresheje amafaranga menshi mu kubaka systeme y'iri koranabuhanga, ariko ngo ntiyizeye ko izayagaruza kubera imikorere mibi y'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza ho mu karere ka Musanze. Mu yandi makuru, amakuru akomeje kugarukaho nuko abasirikare barinda Perezida Ramaphosa bahuye n'uruva gusenya muri Polonye. Abasirikare barinda Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa bahuye n'uruva gusenya ubwo bageraga muri Polonye, bangirwa kuva mu ndege mu gihe bagombaga kumucungira umutekano bakanamuherekeza mu ruzinduko muri Ukraine. N'urugendo Ramaphosa n'abandi bayobozi bo muri Afurika bashaka guhuriramo na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky wa Ukraine mu gushaka uko bahosha intambara yatangiye muri Gashyantare umwaka wa 2022. Amashusho yagiye hanze agaragaza ko ubwo bageraga ku kibuga cy'indege muri Polonye batemerewe gusohoka mu ndege, babwirwa ko nta byangombwa babifitiye. Umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano wa Perezida Ramaphosa General Warlord yagaragaye ajya impaka n'abashinzwe umutekano muri Polonye, ariko birananirana ntibemererwa kuva ku kibuga cy'indege. Ni ibintu yavuze ko bitarabaho ku bantu bafite pasiporo z'abadiplomate. Ni ibintu yavuze ko bishingiye ku ivanguraruhu, aho yakomeje ati baravuga ko nta byangombwa byanditse dufite, turabifite. Itandukaniro nuko barimo kuvuga ngo ntabwo twabaha kopi y'icyangombwa, ngo tugomba kuzana icy'umwimerere. Barimo kudukereza, barimo gushyira mu kaga ubuzima bwa perezida wacu kubera ko twagombaga kuba turi muri Kiev nyuma ya saa sita, none ni ibi barimo gukora. Yakomoje kuri mugenzi we wagerageje kwinjira ku kibuga cy'indege ngo abafashe, ariko bamusaka bikomeye, ibintu ngo bitabaho ku muntu ufite pasiporo y'abadiplomate. Yavuze ko ubwo banageragezaga gusohoka basohokanye imizigo 12 abasirikare bo ku kibuga cy'indege ngo bashaka gufatira intwaro zabo, abandi bahita bazisubiza mu ndege. General Warlord yavuze ko atumva impamvu bashaka gufatira intwaro zabo. Mu gihe Perezida Cyril Ramaphosa yari kumwe na mugenzi we wa Polonye Andrzej Duda, abashinzwe umutekano we bari baheze kuri Warsaw Chopin Airport. Ramaphosa yari aherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Naredi Pandor n'umujyanama we wihariye Bajan Chauke. Icyakora abanyamakuru barimo gukurikira uruzinduko, abapolisi bakuru n'umutwe ushinzwe kurinda perezida kimwe n'abasirikare be ntabwo bemerewe gusohoka mu ndege muri Polonye. Ni indege yarimo abantu bagera ku 120 yahagurutse muri Afurika y'Epfo mu gicuku, itangira guhura n'ibibazo mbere yo kugwa muri Warsaw. Iyo ndege ngo igeze hejuru ya Mediterane yamenyeshejwe ko itemerewe guca hejuru y'Ubutaliyani, yazengurutse hafi aho inshuro nibura 6 mbere yo gukomeza yerekeza i Warsaw. Ubwo yagwaga kuri Warsaw Chopin Airport muri Polonye, muri ako kanya ibiro bya Perezida Ramaphosa byari bimaze kwandika ko yahageze mu ruzinduko muri Polonye na Ukraine. Abanyamakuru bahise babwirwa ko hari ibibazo byabaye ku ndege yagombaga kubajyana Ilizesow, aho perezida yari ari mu gihe bagitegereje, babwirwa ko yanahavuye akomereje i Kiev. Kugeza ubwo byari bitaramenyekana niba bagenzi be bo muri Misiri, Senegal, Uganda, Zambia na Congo Brazzaville bahageze. Nyuma y'amasaha 4 yo gutegereza, umupilote n'abakozi bo mu ndege ngo baje kubwira abagenzi ko bagerageje ibishoboka ariko byanze. Abakozi bo mu ndege bakaba biyemeje kugumana nabo. Icyakora ngo abapilote bo bagombaga kujya kuruhuka nk'uko babitegetswe bakabona kugaruka mu ndege. Bivuga ko abapilote bategetswe kuruhuka amasaha 10. Hari n'amakuru ataremezwa ko ikibazo cyabayeho gishobora kuba cyatuwe n'umupilote w'indege ya South African Airways wari ubatwaye agiye i Warsaw aho guhitira mu mujyi wa Ilizesow. Hari abavuze ko bamwe mu bakozi bo mu ndege ngo bashakaga kujya kuruhuka hakurikijwe amategeko agenga iby'indege nk'uko Sowetan Live yabitangaje. Byahise bishyira mu rujijo abasirikare bibaza uburyo babasha kugera Kiev gucunga umutekano wa perezida. Kimwe mu bisubizo byari bisigaye ngo kwari uguhebera urwaje cyangwa se bagahita bakodesha indege ya URCBG ya Ukraine yari iparitse muri Polonye
ikabagurutsa ikabageza ku mupaka wa Ukraine bakajya i Kiev muri bisi. Mu yandi makuru, urukiko rwa ICC rugiye gusuzuma ibirego by'ibyaha by'intambara byakozwe n'inyeshyamba. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuri uyu wa kane tariki ya 15 Kamena rwatangaje ko rugiye gusuzuma ibirego by'ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'imitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yaho Kinshasa igejeje ubusabe bushya muri uru rukiko. Leta ya Kinshasa ishinja umutwe wa M23 kugaba ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi igashinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe nubwo Kigali itahwemye guhakana uruhare urwarwo rwose mu bibera muri iki gihugu cy'igituranyi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze ikirego muri ICC bwa mbere mu mwaka wa 2004 ariko yatanze ikindi isaba ko hatangizwa iperereza ku byaha byakozwe guhera ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2022 kugeza ubu nk'uko umushinjacyaha wa ICC Karim Khan yabitangaje. Yagize ati ndateganya gukora isuzuma ry'ibanze bidatinze. Uyu ni umushinjacyaha kandi mu itangazo yasohoye nk'uko iyi nkuru dukesha AFP ikomeza ivuga. Uyu mushinjacyaha w'umwongereza yongeyeho ko ibi bizatuma bamenya niba ibirego bibiri bitandukanye byatanzwe na guverinoma ya Kongo bishobora kuba bifitanye isano ku buryo byagira dosiye imwe. ICC yashinzwe mu mwaka wa 2002 ngo iburanishe abakekwaho ibyaha by'intambara aho ikora isuzuma ry'ibanze ku byaha biba bivugwa mbere yo gufata icyemezo cyo gukora iperereza ryuzuye cyangwa ikabireka. Uru rukiko rwamaze guhamya ibyaha abantu batatu kubera amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo Generali Bosco Ntaganda wari uzwi ku kabyiniro ka Terminator wakatiwe imyaka 30 y'igifungo kubera ubwicanyi, gufata ku ngufu no gushimuta. Naho mu yandi makuru, abategetsi ba Afrika muri gari ya moshi ijya i Kiev na Moscow gushaka amahoro. Abategetsi barindwi b'ibihugu bya Afrika bari mu nzira berekeza muri Ukraine no mu Burusiya mu ntego yo kugerageza guhosha no kurangiza intambara. Amashusho ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abarimo Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Macky Sall wa Senegal, Azali Assoumani w'ibirwa bya Komore bari muri gari ya moshi muri Pologne bivugwa ko yari yerekeje i Kiev. Bari kumwe kandi n'intumwa zihagarariye abategetsi ba Congo Brazzaville, Misiri na Ruhakana Rugunda, intumwa yihariye ihagarariye Perezida Museveni wa Uganda. Iri tsinda biteganyijwe ko nanone kuwa gatanu uyu munsi riza guhura na Perezida Volodymyr Zelensky, naho kuwa gatandatu bagahura na Perezida Vladimir Putin. Hari icyo ubutumwa bwabo bushobora kugeraho. Perezida Cyril Ramaphosa nta ngengabihe yatanze cyangwa imirongo ngenderwaho y'ibyo bifuza ubwo yatangazaga uyu mugambi mu kwezi gushize. Abandi baziyongera muri uyu muhate wo gushaka amahoro barimo Ubushinwa, Turkiya na Papa Francis. Kingsley Makubela wahoze ari umudiplomate wa Afrika y'Epfo aribaza ati nizihe ngufu ubu butumwa bwabo bufite? Ntabwo bisobanutse. Ese ni amahirwe yo kwifotoza ku bategetsi ba Afrika? Ubutumwa ntibusanzwe ukurikije uburyo igice kinini cya Afrika cyifashe kuri iyi ntambara. Benshi hano babona nko guhangana hagati y'Uburusiya n'Uburengerazuba. Mu muhate kandi udasanzwe wa diplomasi wo kugerageza gukemura ikibazo cyo hanze ya Afrika. Ikintu cyiza urebye uburyo Afrika irimo kurushaho gusaba kugira ijambo rinini muri ONU no mu yindi miryango mpuzamahanga nk'uko bivugwa na Morit Mutiga, umukuru w'ishami rya Afrika mu kigo International Crisis Group ICG. Umugabo wateguye uyu mugambi Jean-Yves Olivier yavuze ko wagera ku ntego zidahambaye. Akuriye ikigo gikorera mu Bwongereza cyitwa Brazzaville Foundation kibanda cyane ku bikorwa by'amahoro n'iterambere muri Afrika. Olivier yahagaritse kongera kuvuga kuri uru rugendo rw'abakuru b'ibihugu kuva amatariki yarwo amenyekanye, ariko mu biganiro yatanze mbere yari yavuze gahunda zarwo. Yavuze ko intego ari ugutangiza kuganira kurusha gukemura ikibazo ako kanya, gutangiza ibiganiro ku bibazo bitareba ibya gisirikare ako kanya bagahera aho. Kimwe muri byo ni ukugurana imfungwa hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ikindi ni ukugerageza kubona ibisubizo ku bibazo bya Afrika nk'ibinyampeke n'ifumbire. Iyi ntambara yahungabanyije ibikomeye iyoherezwa ry'ibinyampeke biva muri Ukraine n'ifumbire iva mu Burusiya, bitera ikibazo cy'ibiribwa ku isi. Afrika icungira cyane
kuzana ibi byombi niyo yahagorewe kurusha abandi. Olivier yavuze ko abategetsi ba Afurika bagerageza kumvisha Uburusiya ko bukwiye kongera amasezerano adakomeye yemerera ubwato bwa Ukraine gucisha ibinyampeke mu nyanja y'umukara bugenzura. Bagasaba kandi Kiev gushaka inzira zo koroshya amananiza kukohereza ifumbire y'Uburusiya ubu yafatiriwe ku byambu ahantu hatandukanye. Mutiga we avuga ko hari n'ibimenyetso ko aba bategetsi ba Afurika bazagerageza no guhuza impande zombi. Igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika y'Epfo. Iri tsinda ryateguwe mu buryo bwitondewe. Abaperezida batanu n'intumwa ya Uganda ihagarariye Perezida Yoweri Museveni uri mu rugo kubera arwaye COVID-19 bava mu bice bitandukanye bya Afurika kandi bafite ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ntambara. Afurika y'Epfo na Uganda zibonwa nk'izihengamiye ku Burusiya, mu gihe Zambia na Comoros zegereye cyane uburengerazuba, naho Misiri, Senegal na Congo Brazzaville zakomeje kwifata cyane kuri iyi ntambara. Ariko vuba aha Afurika y'Epfo yo yanagiye ku gitutu cya Amerika kuko byavuzwe ko yaba ifasha Uburusiya muri iyi ntambara. Byavuzwe ko yaba yohereza intwaro Moscow, ariko Afurika y'Epfo yarabihakanye. Ubutegetsi bwa Biden butegereje ibiva mu iperereza rya leta ya Pretoria, ariko itsinda ry'abadepite bo muri Amerika ryo rirashaka ko White House ihana Afurika y'Epfo igahagarika amasezerano akomeye bafitanye y'ubucuruzi. Alex Vines ukuriye Africa Program mu kigo Chatham House cy'i Londres ati ntekereza ko buriya butumwa buri mu murongo wifuzwa na Afurika y'Epfo mu kwisobanura. Dr. Vines avuga ko abanyamerika batakirimo kugerageza gusaba Afurika guhitamo uruhande muri iyi ntambara nk'uko babikoze bigitangira. Ibihugu byinshi bya Afurika byahisemo kutagira aho bibogamira ibyo Amerika yemera ko bifite ihuriro n'amateka yo mu ntambara y'ubutita, kandi bidasobanuye ko abadafite aho babogamiye bashyigikiye Moscow. Washington ubu ishyigikiye kutabogama by'ukuri nk'uko Dr. Dines abivuga. Niyo hava igitutu kuri Afurika y'Epfo ubu ngo igaragaze ko mu by'ukuri ntaho ibogamiye. Perezida Ramaphosa yagize uruhare runini ngo uru rugendo rushoboke. Yahamagaye ba Perezida Putin na Zelensky ndetse aha urupapuro umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres. Nubwo yaba Uburusiya cyangwa Ukraine ubu nta bushake bigaragaza bw'ibiganiro byombi bifite inyungu muri uru ruzinduko. Moscow imaze igihe irushaho kongera ijambo ryayo muri Afurika kandi yizeye kubigaragaza mu nama ya Russia Africa izabera St. Petersburg mu kwezi gutaha. Ukraine nayo imaze iminsi igerageza umuhati wa diplomasi muri Afurika. Mu minsi ishize minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga yari ari ku mugabane wa Afurika mu gusobanurira impamvu yabo kandi yakwishimira n'andi mahirwe yo kubikora. Dr. Makubela ati abanya-Ukraine bashobora kugerageza kumvisha aba bategetsi ba Afurika ko badakwiye kwitabira iriya nama y'Uburusiya. Abarusiya nabo barashaka kwerekana ko batari bonyine. Niyo mpamvu ibi bishobora kuba ikibazo cy'amahitamo ku bategetsi ba Afurika niba bazajya St. Petersburg cyangwa ntaho bazajya. Abasesenguzi babona iriya nama y'ipi ya St. Petersburg nk'ikimenyetso cy'umubano wa Afurika n'Uburusiya ariko udashingiye ku ngengabitekerezo yabwo. Dr. Vines avuga ko abahoze ari abarwanyi ba guerrilla muri Mozambique aherutse kuganira nabo bamubwiye ko igishishikaje abanyafurika ubu ari igiciro cy'imibereho kuko iriya ntambara iri kure y'abanyaburayi. Kuri Mutiga iki ni kimwe mu biha ingufu abategetsi ba Afurika ko bashobora guhuza abahanganye ku meza y'ibiganiro by'amahoro mu gihe baba bemeye kwicarana. Reka mbashimire mwe twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza.